Qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali, il-Prim Ministru Laurence Gonzi kien wieħed li l-waiting lists fil-Mater Dei ser ikunu eliminati għal kollox. Weda li ma twettqitx minkejja li din il-leġislatura waslet fit-tmiem tagħha. Mistoqsija li din il-weda ma twettqitx, il-Ministru Joe Cassar għalli One News ma jridx jifhem. Ir-realtà u dan għatta darba, darbtejn, tlieta tidru li ma tidux tifhmu sakemm jibqa' bnedmin ħajjin f'din id-dinja. U sakemm aħna nibqgħu niftaħru illi Malta għandha waħda mill-aqwa rati ta' nies illi jgħixu fl-Ewropa u fid-dinja, ħajjibqa' jkollna nies illi jidħlu fuq lista jistennew biex jagħmlu operazzjoni. Mhux eliminat għax ma tix tifhem inti. F'Novembru tal-2007 il-Prim Ministru Laurence Gonzi kien iddikjara li l-waiting list tal-Katarretti kienu ser jiġu eliminati fi żmien 3 snin, iġifieri sal-2010. Iżda dwar dan, il-Ministru Joe Cassar ma rridx jirrispondi. Speċjalment fuq tal-Katarretti jiġu eliminati. Fuq l-eliminazzjoni diġà rispondejtek, edha s-saqsini biex toqgħod iġġiba kull darba fuq it-television, rispondejtek darba u daqshekk. Minix se nerġa' nirrispondejtek. Min rid jifhem jifhem. Xi ħaġa oħra? Joe Cassar qal li fil-verità meta l-Prim Ministru qal li l-waiting list kollha ser jiġu eliminati, rid ifisser li l-waiting list ser jonqsu. Għax issaret ma dik il-weda? Dik il-weda saret f'kuntest illi ovvjament il-lista ta' nies li qed jistennew ħatonqos. Fl-istessin qal li għal-waiting list tal-Irkoppa hemm 18-il xahar stennija l-operazzjoni. Din hija xi ħaġa teknika li ma nafx il-ħin bl-eżatt, naħseb l-importanti li nistaqsu l-orthopedic surgeons. Sa fejn naf jiena, però I stand to be corrected, f'knee replacements it is 18 months.